Ligero Sol Civil, sábado 27 de febrero. Tsoki no bato gubino yapta, mako oxaco hospital. Ola le kukata titulakal kahna lo be un maunaya luyolo. Yanakutukulo, ubeto bashetsan, telukalandi kutoh olalo. Beyo matu antal talamil y kiluchupul hospitalo, Mishtun Schulz biluje kapta ukuchilo meya. Le jueves 25 yakmano, cam 10.725 un el vacunelo Pfizer, le la utiala le coronavirus. Le buka helo ba, tanusaba hebish hatzanila. 2.925 un pelele, utiale yash vacunati tunsan un meyahilo toh olal, ya no tikuchilo, centros de salud, Beshan, im 7 iste, tijelas ichkahilo, tsokusabal 94%. Ulag 2.925 un pelele, utiashenes akiajo, ya no tushusakale mak yantio covido, vale, le la tsokusabal yash un peli, tulaka tsokusabal 100%. Uyalap 4.875 un pelele, utiamaco chihano tukahil uman, taktelo tsokuchukik 41% tsabaki. El domingo 14 de febrero, yakmano, Yucatán, 15.630 un el vacunado shanyol le coronavirus. Takutzokshak alil beta tilek imbehla, tsokutzaba 99%. Tanutzaba timakuchihan tak tumektan kahilo Valladolid motuiletel konkal. Utelu hekapta, tulaga kuchilo meya hebash kutzatan dale, haitul kohano kuyosal sansamali. Taktilek imbehla yan 208 juntulul mak pak tilek ohanilo, tia no jejelas hospitalobe. 28.275 macos ocutohtaluyolo, matuchik valdio mishbal, mishtupáhtalo pakikoble cojanelo. Le buca maco va 87%, titulacle macho ocupac ale cojanelo, le tiove 32.538 juntulul. Vejle chikpa 108 lak mac pacti coronavirus, 86 tukahiljo, 7 canasin ostul junukma, katul progreso, yetel jujuntule, kakalchen, tzitas, mashkanu, Peto, Tecalde Venegas, Tisimin, Tzucacap, Uman, Valladolid y Yaxcucul. Y Chile 32.538 max ocupaga Tilecojanilo, 274 y Tancheturilutalo. Chenwitu Cajil Hoy, Tzocuchic Pajal 20.103 max pacacti coronavirus, Tactuc Inil 26 de febrero. Letiobetica Jacbalo, 5.756 un Tulule Turchamanil. 5.423 Tulakenil, 1.897 Tuchumuquil, 2.740 Tunojoril, 4.287 Tuchiquenil. Y Chilesotzi, Belay Helvi, Belay Kim 12 Maco, 8 Shibuete Cantul Colelo, Ukinelo Betiyan Ichil, 51 Tak 93 Jabobe. Yash Anchastalamiltio, Yetel Kohanil tu presiono. Diabetes hachpolokil, yete yanshane, yanula kohanil tio hebistuk hepatopatía, asma, yetel kohanil tupuksik alo ukaba cardiopatía. 8 juntulul kache, tikahakbalo, hoe, katule kanasin, jujuntule isa mali del tisimin, tsokukimilo rantelo. Tsokuchukik 3.461 mak kimik yolale coronavirus. Y chiloboja kohano yano, 594 juntulule hechelianiko, kalano, tushak altalo mantats, tuminut akihelo umulailto olal, mat ubuktio le cohanilo. He visto calico 208 juntulu le cohano bo, tik alano jumpuli hospitale. Ulak uhate tu patiko bashko nuyes le shakals okubeta tiobo. Ukinil tulak le mako pacto le cohanil taktilikino ba, tiantung ichilumpel winal tak 99 haube. Uyesa hilo le semáforo ya, kuchik bezekechak ankayanil. He visto kuyaralo, Bishenile semáforo, y nos abak a holbilica nupuk 15 kino, bello humpelili y telekunsabik a holbitumeno halachilulumil México.